Laga pamungkas grup B di Stadion Manahan Kota Solo, Jawa Tengah malam ini berakhir dengan kemenangan Timnas Filipina atas Indonesia dengan skor 1-0. Dengan hasil tersebut, maka Timnas Filipina berhasil melaju ke babak semifinal Piala AFF 2024 bersama Vietnam dari grup B. Indonesia harus bermain dengan 10 pemain seusai sang kapten Muhammad Ferarri terkena kartu merah. Dan berikut ini kita saksikan bersama konferensi pers after match langsung dari Stadion Manahan, Kota Solo. Final Piala AFF 2024 bersama Vietnam dari grup B. Indonesia harus bermain dengan 10 pemain seusai sang kapten Muhammad Ferarri terkena kartu merah. Dan berikut ini kita saksikan bersama konferensi pers after match langsung dari Stadion Manahan, Kota Solo.
What's that? Vamos a Konferensi di ketika 2024 untuk PP itu pamungkas dan pilih persen from we will have our chances and we knew at the moment was there we should have. Also we knew that we stay out and we very disciplined but as you take out very disciplined. On the other hand, I think we use instead to the semifinals for what they have been done in the games. We should be already. We did it. It's a lot of chances. And today, finally, was on our side. I'm very happy for the players. We're happy for all the staff. Very happy. But everyone was professional and more. And this is something that we have been doing for a long time. This is what it came. And Indonesia nice. My advice for my country for 50%. Sorry. That they are not fighting for your careers. Football is a very big game. We should have played because it's the best job in the world. Because it's really coach, you guys will be busy Thailand needs. So lots of the games for you guys. Now finally we have some day rest because we have to play everything. We have this very hard we should play. We have to do 2 days rest and traveling around. This is very like it's even more specification. Now finally we have some days our players not only physically also mentally, then we will play for the top. And of course, now we are here, finally, the best, try to go to all my players, and we will have our fans behind. So we will meet them, we will force them, and we will try to more. I hope. My game plan is to win. Very important to win. Yeah, to keep the game spot until the end. Because I know when you are playing for a draw, the draw is just dangerous. And in our case, we have to win yes or yes. But when you know that the draw is enough, if I knew that you can score, be very difficult for them. And our plan was try to steal the ball in the next game. We want, but we know that they will suffer. It's very good playing passes between lines, like passing movements, playing balls inside. We make the game now comfortable and try to play in a different way. And that is what we find. Every game is different. Even some coaches we are not as smart as every game is. They have no training for the they
They are the ones who fight. They are the ones who really deserve these winning coaches. We are there to know how they can find them. Halo Sis. Iya, itu ya. Awal akhir ya. Masih lagi. Gila, gila. Masuk.
Oh no. Yeah.
di Filipina Konferensi di Indonesia untuk Sintayong untuk 일단 크레이지 때문에 아쉽다. 힘들요. 이스라 장면이 어린 친구. 열심히 다니. 어디 보면 우리 땅이 아니야. 아쉽다. 그렇지만 뭐 마음 희망을 갖다 하는 게 그렇지만 필요한 게 있는 법을 해야 돼. 일정 Oh ya, ini jadi sangat disayangkan. Tadi pemain kita atau pemain pemain dan melawan tim senior lain juga bermain. Memang hanya tidak ada peruntungan di kami, tapi juga masih banyak pilihan harapan besar juga. Itu yang kita harus lebih bergerak lagi, bisa lebih berkembang dan masing-masing atas kerja kerasnya pemain muda. I still struggling. The average age of our team is just around 10 years. Still we well against the areas. But I'm still very hopeful. We're still on the young players, we let them through. But I'd love to say, well, thank you, players. Thank you. Halo, selamat malam, Coach. Saya dari Kompas. Saya punya pertanyaan untuk Coach, dua pertanyaan untuk Coach. Yang pertama, Coach sudah menjalani Piala AFF ini 3 kali, Coach. Dalam 3 kali kesempatan kompetisi itu, Coach dan dalam periode 3 itu relatif berkerunan di final 2020, di final 2022 dan ini gugur di babak grup. Tanya saya, apakah Coach menganggap bahwa kiprah Coach sebagai pelatih Indonesia di Piala AFF ini adalah sebuah kegagalan? Itu pertanyaan pertama. Dan kedua, setelah gagal di Piala AFF ini, terutama sampai target di semifinal, tim ini seperti dikatakan oleh PSSI Ferarri, targetnya tahun depan pertahanan masih games dan tahun depan juga kayaknya udah bermain di Thailand. Tim sebagai timnya juga main di Piala AFF tahun ini. Kalau sih apa yang harus ditingkatkan lagi oleh tim ini, mungkin secara individu pemain atau mungkin juga dari liga kompetisi kita yang bisa melakukan siap saya yang dipersiapkan sudah ya sejak 2020 pas. Eu essa parece para você deve de calma, eu você deve de calma. Eu vou chegar a solução, vamos lá. Yang gagal kalau kita tetap kita ini bahwa sendiri mungkin bisa pastikan tersebut tidak ada tapi membuat bagi para pemain.
이 멤버들이 이 멤버들이 상대 국가의 생태부터 어, 우리 선수들이 상대에서 부족한 게 많이 우리 인도네시아는 또 미국과 진행 중이고 그러다 보니까 큰 예전에 항상 이런 부분을 친 것이 아니라 머리 회장님하고 우리가 더큰 꿈을 갖고 실험하시지 마시고 내가 했을 때좀더 실험하시고 현실 좋아 될수 있어요. Skor ini bermain di Piala AFF 23 teman-teman dan series. Jadi perlu khawatir dari partes apalagi kita ya melawan timnas senior juga berbagai negara. Mungkin dari segi fisik dan segi pasti akan tidak gampang untuk melawan timnas senior semua. Apalagi latihan kita tidak terlalu lama juga. Apalagi sekarang juga berkuliah juga di Indonesia. Jadi secara jadwal memang agak mepet dan sulit juga. Dan pastinya coach dari Bapak Ketua Umum PSSI, Pak Edi, sudah dibicarakan untuk lebih besar lagi dari sekarang. Jadi mohon memberikan kepercayaan dari tes kepada timnas dan para pemain dan Pak Ketua Umum PSSI juga. Suatu hari pasti akhirnya akan bisa mendapatkan hasil dan prestasi yang diinginkan oleh PSSI. You could say that it failed. We participated in this if I brought regionals in the national team, we can win this competition. Still, this competition, we are already done. That is one. Play. And then the players who play in the play. This squad is the member of this year. Yeah, obviously, we can find so many because we play against Indonesia. Filipina, physical and skills and operations, but also still Indonesia league is didn't have enough time we still have a bigger dream and bigger proposal with the TSS chairman. Quite sure that someday, even with this member, we can get results. Saya setelah selesai, Pak Pastor juga tidak bisa berbicara. Pak Coachin melihat kontribusi beberapa tidak sesuai harapan. 일단은 뭐 정확히 얘기하면 말씀을 하시는 생각이 들었어요. 저도 사실 그런 공무원 있는 뭐
sebelumnya itu sudah kita aman masih kan kenapa yang seperti itu buku terus nanti sama dulu Oh, yang mungkin bisa bicara Piala AFF. Piala AFF itu adalah Klaus menjadi yang sulit bagi timnas kita. Hari itu sama, Ferarri kita. Jadi kita tidak bisa mencetak gol satupun. Dan pada hari ini dia bisa cetak 2 sampai 3 gol sebelumnya. Tidak bisa menang karena tidak sebenarnya. Dan Rafael sendiri yang merasakan capek kita. Jadi memang baik di Jawa tapi porsi percaya Rafael yang akan baik-baik di Liga Strategi untuk part kualitas Piala Dunia. How do you support about the results of course when you play these clubs develop especially with if the liberal will use this is a necessary addition how do you think that for the to those our roster is done and then profile like feel like that team. So maybe that's why it can show his show a bit better. nanti ada ya itu dan mungkin kalau akan terjadi izin bakal hasilnya berbeda. Lalu yang kedua terkait pemilihan kapten dari Ferarri seperti kemarin California dan akhirnya yang dipilih itu Doni dan bukan Asnawi. Kira-kira harus ada hal yang khusus nggak sih? Terima kasih. Lalu how much being the symbol. So this also looking Bisa mau kapten tahun Lihat ini Ivanus dan ini terus tidak boleh masih just Baik, itu tadi merupakan konferensi pers after match yang dilakukan oleh masing-masing tim, yakni Timnas Filipina dan juga Timnas Indonesia. Dan untuk melihat situasi terkini di Stadion Manahan Kota Solo, kami kembali terhubung
dengan rekan Delta Gonzales yang akan melaporkannya untuk Anda. Ya Tribunor, sayang sekali Timnas Indonesia harus menyerah tipis 0-1 saat lawan Filipina, dan tadi saya ada di dalam mengikuti semua dari awal sampai akhir, merasakan atmosfernya seperti apa, dan memang permainan kita sudah sedikit baik, hanya saja finishing yang masih kurang tepat. Terus juga ada dari faktor wasit yang bikin kita semua gregetan tadi di dalam, dan juga yang bikin terkejut lagi adalah Muhammad Ferarri harus terkena kartu merah di menit ke-42 tadi. Dan yang bikin kontroversial memang beberapa keputusan dari wasit yang bikin kita gregetan di dalam tadi. Dan kalau disamakan dengan saat lawan Laos kemarin, sama-sama wasit dari Jepang. Nah ini dia yang bikin gregetan, bikin heboh, bikin emosi memuncak di dalam tadi. Dan juga sebenarnya banyak peluang yang bisa dimanfaatkan saat babak pertama, tapi sayangnya kita masih kurang sekali memanfaatkan peluang-peluang yang ada, dan finishingnya juga masih kurang sempurna, sehingga gol yang tercipta dari Filipina melewati gosok voucher alias penalti ya dari Filipina, dan Cahyadi sayang sekali tidak bisa menepis tendangan dari pemain Filipina. Dan dengan hasil 0-1 ini, otomatis Indonesia tidak bisa lolos ke semifinal Piala AFF 2024, harus mengubur jauh-jauh mimpi untuk bisa lanjut ke semifinal, apalagi jadi juara. Dengan kondisi ini terlebih sekarang klasemen pertama ditempati oleh Vietnam, klasemen kedua tentunya ditempati oleh Filipina, dan Indonesia sayang sekali tidak bisa lolos. Filipina lah yang berhak lolos ke semifinal, dan Filipina serta Vietnam sudah ditunggu oleh Thailand dan juga Singapura dari grup A. Itu dia, dan boleh kita akan mencari siapa yang bisa diwawancarai, karena kita semua menyesal, kecewa, apapun itu hasilnya, sangat kecewa kita bisa kalah tipis banget melawan Filipina. Halo kak, boleh wawancara? Oh, ternyata semua kecewa ya, tidak mau diwawancarai. Ya sudah, seperti itu laporan dari saya Delta Gonzales dan tim langsung dari Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah. Sekarang kembali lagi ke studio. Baik, dengan demikian berakhir pula perjumpaan kita dalam live breaking news kali ini. Saya Siska Mawas, kita pamit, sampai jumpa. Solo, Jawa Tengah malam ini berakhir dengan kemenangan Timnas Filipina atas Indonesia dengan skor 1-0. Dengan hasil tersebut, maka Timnas Filipina berhasil melaju ke babak semifinal Piala AFF 2024 bersama Vietnam dari grup B. Indonesia harus bermain dengan 10 pemain seusai sang kapten Muhammad Ferarri terkena kartu merah. Dan berikut ini kita saksikan bersama konferensi pers after match langsung dari Stadion Manahan, Kota Solo.
Coach next. Vamos a stop next Asia di negara 2024 untuk as PP bentuk kapasitas dan building persen from Constant. As you continue, we will have our chances. And we knew at the moment was there, we should have. Also, we knew that we would stay out as we barely speak. But as you make out, very easy. And the other hand, I think we reached the semifinals for what they have been done in the games. We should be already. We did it. It's a lot of chances. And today, finally, was on our side. Very much players, we happy, all the staff very happy. But everyone was professional and more. And this is something that we have been doing for a long time. This is what it means. And Indonesia nice. Money advice for my country for sorry. That they are not fighting for your careers. Football is a very big game. We should have played because it's the best job in the world. First is maybe coach, you guys will be releasing Thailand links. So thoughts of the game for you guys. Now, finally, we have some day rest. We don't have to play everything. We have this very hard we should play. We have to do 2 days rest and traveling long. This is very I give even more specification. Now, finally, we have some days. Our players
not only physically, also mentally, then we will be very focused. And of course, working now we are here, finally, try to do the best, try to go to all my players, and we will have our fans behind. So we will meet them, reinforce them, and we will try to more. I hope. My grandpa is doing very more difficult to do. Yeah, to keep the game spot until the end. Because I know when you are playing for a draw, but the draw is just dangerous. And in our case, we have to win yes or yes. But when you know that the draw is enough, if I knew that you can score, be very difficult for them. And now our plan was try to shoot the ball in the next game. We want, but we know that the soccer is very good, playing passes between lines, like passing movements, playing balls inside. We make the game now comfortable and try to play a different way. And that is what we find. Every game is different. Even coaches we are not as smart as every game is. They are all the trainings. They are the ones who fight. They are the ones who really deserve these coaches. We are only there trying to know how they can find them. Halo Sis,
Ya, itu ya. Awal akhir. Awal akhir. Gila, gila, gila. Masuk. Oh no. Ya.
Di Filipina Konferensi di Indonesia untuk Sintayong untuk 일단 페이스는 쉽다. 힘을요. 이스라 감정이 어린심이 열심히 하니 어디 보면 우리 나라지 않을까. 아쉽다. 그렇지만 뭐 마음 희망을 갖다 되는 사람이 그렇지만 필요한 게 노력을 해야 돼. 일정 yang jadi sangat disayangkan. Tadi juga pemain kita atau pemain dan melawan tim senior lain juga bermain. Memang hanya tidak ada pertemuan di kami, tapi juga masih banyak pilihan harapan besar juga. Itu yang kita harus lebih bergerak lagi, bisa lebih berkembang dan mengafirmasi atas kerja kerasnya pemain muda. I still struggling. The average age of our team is just around 10 years. Still we well against the areas. But I'm still very hopeful. We're still on the young players to reflect that
but I'd love to say, well done to the players. Thank you. Halo, selamat malam, Coach. Saya dari Kompas. Saya punya pertanyaan untuk Coach, dua pertanyaan untuk Coach. Yang pertama, Coach sudah menjalani Piala AFF ini 3 kali, Coach. Dalam 3 kali kesempatan kompetisi itu, Coach dan dalam periode 3 itu relatif berkerunan di final 2020, di final 2022 dan ini gugur di bawah grup. Tanya saya, apakah Coach menganggap bahwa kiprah Coach sebagai pelatih Indonesia di Piala AFF ini adalah sebuah kegagalan? Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, setelah gagal di Piala AFF ini, terutama sampai tadi di semifinal, tim ini seperti dikatakan oleh PSSI Ferarri, targetnya tahun depan pertahankan masih games, dan tahun depan juga kayaknya sudah bermain di Thailand. Tim sebagai timnya juga main di Piala AFF tahun ini. Kalau sih apa yang harus ditingkatkan lagi oleh tim ini, mungkin secara individu pemain atau mungkin juga dari liga kompetisi kita yang bisa melakukan hasil usai yang dipersiapkan sudah hasil 2020 harus. Essa parece. Então, você deve de calma, eu você deve de calma. Eu chegar a solidão, não é solidão. Não é fácil. Yang mengatakan kalau kita dari tetap kita ini bahwa sebenarnya mungkin bisa pastikan tersebut tidak ada, tapi membuat hal seperti pemain. 이 멤버들이 멤버들이 국내 국가의 생태부터 우리 선수들이 생태에서 부족한 게 많이 우리 인도네시아는 미국과 진행 중에 있고 그러다 보니까 큰 예전에 항상 이런 부분을 친 것이 아니라 머리 회장님하고 우리가 더 큰 꿈을 갖고 했기 때문에 실험하시지 마시고 내가 했을 때 좀더 시기를 보시고 현재 좋아 될수 있습니다. Skor ini bermain di Piala AFF 2023 tahun depan dan SEA. Jadi perlu khawatir dari partes Olimpiade kita yang melawan timnas senior juga berbagai negara. Mungkin dari segi fisik dan segi semuanya pasti akan tidak gampang untuk melawan timnas senior semua. Apalagi latihan kita tidak terlalu lama juga, apalagi sekarang juga bergulir juga di Indonesia. Jadi secara jadwal memang agak pendek dan sulit juga. Dan pastinya coach dari Bapak Ketua Umum PSSI Pak Edi sudah dibicarakan untuk
lebih besar lagi dan besar. Jadi mohon memberikan kepercayaan dari fans kepada timnas dan para delapan pemain dan Pak Ketua Umum timnas juga. Suatu hari pasti akhirnya akan bisa mendapatkan hasil dan prestasi yang diinginkan oleh fans. You could say that it failed. We participated in this if I brought Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.